uthi ungitholele indoda wemsisi awuvuke uNkulunkulu amkodwa ngahlelwa yini shembe kuseni kangaka ngolesithathu uthi uMpungosi uma ngiphaphama ngo3 ngiphaphama ngemessage yakhe uthi ngutholele umkhwenyana ngokukhulu ukugxuma nami ngithi mphi ungiveza nasi isithutha esigxumise kwempunzi esithutha sifikile la nizo lesithutha mina ngisinakile phela ngisibone ngibukuma ku TikTok kodwa ngisinaki yabo safika isithutha sathenga la sisisoka kwaMpungosi kanti bekeqoqa ngegama lami ukuthi ngitholele le ndoda ngithi mina buye kwenzani sithi besiyobusa sengibuza lengane engipheka nayo la ngithi unubani lo ingane siyamchaza ngendlela ngimwelcome ngayo angimwelcome nje ukuthi umuntu nawo khona kwimedia ngibone samakhelwane nje ozothenga naka sayichaza ukuthi uyisesele uyagquma lo muntu akayichazanga wafuka thenga ukudla wahamba wasebenza kwaKhlofu uMpungosi kodwa ngempela msiza ungihlolela bhadilini ngathi akamfuni utata ugodo nje kumele azi ukuthi akamthandi baba ka sanitizer angayivuma ukuthi adayise ngami angitholile lesi singayinga lesi sigcuma singaqedi lo muntu agcuma kangaka ngamenzani mina lempunzi lena hayi cha uMpungosi uyangihlolela cha ungihlolela ibhadi ngempela uyangihlolela ngempela hawu yena masebuka menda kuntepi yami lena intepi yami lo muntu kodwa lo muntu womuntu usangana kanjani lo muntu ulale njani amathaqama lo muntu egcuma kangaka hayi uyangihlolela impela uyangihlolela nje ufuna zokumosha ukudla lapha iyadla liyandoda ngathi sithi siphakela i-take away athi izolo i-take away asithi u-eda sasi-eda uphuthu ngaphezulu iyadla futhi ngibone nakho lapho amatombo yathi wadla ngisho ukheni ubani le ndoda enkulu le ufudu ayitholi lutho kule ndoda iyadla usefunisa ukungimoshela lelikishi kwatshata nje akamthandi uphile naye kangaka nje akamthandi asengaze angisisele nginawo umuntu ngisisele liselesele